Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Perlok ya ki latest update jongga COVID-19 posted Meghalaya, borong idon sanpo, ki borong aktif kilong hinyo, ligi kes ki bala jam kilong saupu arngut ki bala fatas do benta ki bayo negatif kilong khat prahajar reus pa san punyo but ki total of testing but ki ba pha baro ban test do benta kilong khat khandai hajar aspa propunyo kabangi dang ap iga result dong test kilong san spa propo but kitu bon fa ne sabar dong state ado benta kilong khat prahajar praspa arfulai Tekini gide ki break up jong ki positive cases apo state Meghalaya apo East Kasil sidon South Southwest Garo Hills sidon R but hari boy iwe kini gide ki update jong COVID-19 apo state of Meghalaya Wai di begini ke jong contact tracing kini napo kadang ke jong ki PSF ru kidang ya chkhmat halor gani but napo East Khasi Hills kepada jong district surveillance unit kini ru kidang ya chkhmat namar kini kilian na civilian side ki PSF dah kilian napo ki forces side Poin ka bangi yasim menne haka review meeting golong ba ngisim ya karai ba yaki dukan nadu bernihat kibadai marsinda bat ka asam hadu hangte harani kabadai katuka entry point jongi kaban mi sate siapo mairang lani kaban mi sa airport nila ai karai ba nadu la syai kasni kini kidukan baro ensakang lut but kani ke jingkang ka closure will take effective from tomorrow till 15 of July till 15 of July it will be closed totally and we leave it to the wisdom of the Deputy Commissioner to regulate further restrictions in these areas. Kata-kata kebentar kebaar, ngatrai pelai syai, kata-kata kebentar kebaar menyisip, bagi dukan borok nadu bernihat ter-ter, kebadai bodar bat ka asam hadu harani, ngin kang no syua, hadu ka khat santrik, jong uneu benai wan-wan, kata kamut hadu khat santrik, ubenai Julai arpo bat kani kejing lek kalong ban pentikna baki paitba jongi kinong song snong jongi kinlong save na kajing bit na uneu kenyang jingpang namar ngitip ba kamtam ka sorkar Assam ya katu ka metropolitan area borok kila lockdown totally namar ba kajingjur palat kajing spread jong uneu kenyang jingpang tingiru banyada ya kani nila sim ni karai ban nadu la syai ngin khang no syai gini gidukan baro ban nilai ti ba Deputy Commissioner inle ia ka badon kam nadu la syai kasngi to nang ta syusyu akabedei bat ka interstate movement kabang nilade extend baro sikata te meneng la sim susu ikarai ba ka sorkar kan nempat sya bandon ke interstate movement hapok ke jela ke jongi lane banle sabar jong ke jela ke jongi hadu ka khat santrik jong ubnai Julai arpo kaniru ngisim ikarai hadin mengyoi ba kadang bun ke jing kiu hakaliang jong kanika kes ka positive cases ka bajia bat ka jela ba marjan ke jongi hangte hapo Assam kawai ka bang akwa ban pensyai hang ne kalong ba ya kito ki kali ki ba ka sorkar ka penbet hadu menta kasngi hadu la syai kasngi ban lech syau yikitu ki kun samla ke jongi lani ki nong snong jong ke jela Meghalaya jongi ki basa keleng saudong jong ke India habaki wan pai no sela ke jela la jong ngila extend susu ba ya kani ke transportation
ke government kandang penbej haduk ke kat santerik ujulai snem arpo tang ba kidei ban siu maki ya kabai kali kabakin wan pai Shillongแล้วนี่kabaki wan pai shala kijong ki district hapo jong kajela megla jongi baro kawai kata kadi ke decision ke mengishim mentah ke janmit